Neotikite wega ndimukenu gumonogo shiro gushokerera Ngai ni undoreire ibata riakwa Ngai gumonogo shiro gushokerera. Njitagwo Phyllis Buthia na ndirathikiriria thiririka na Kamonde na Wakarindi thiini wa Inoro FM. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted. Kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Marubani wametambua skies za shabiki ni clear. Wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina ni Peter Jenga, nimetoka mtaa wa Kasarani. Shabiki nilianza kama mwaka moja. Na mimi nikaanza tu pole pole. Zingine naweka 300, 150 hivyo. Na ndio nimefaulu nikazawadiwa 1500. Hii pesa na nikalipa school fee na nitaanza kabiashara ndogo ndogo. At least nilikuwa nakumbuka shabiki. Hii kitu ni unakaa unajaribu. Ukikaa unapumzika kidogo unajaribu kwa bahati yako na utafaulu. Watu wengi waingia kwa hii shabiki na wajaribu bahati ni kwao. Shabiki ina give. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Tigane kwĩihũriani ingĩathirire tene thahabu yagerio na mwaki yokagĩrĩra mbei. Njĩtagwo Ben Gĩthae na ndĩrathikĩrĩria Wakarindi wa Ndeithi o hamwe na Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka thĩinĩ wa Inoro FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Thiririka ni wira o tugithiririkaga matatu-ini no mthiriri, thoko-ini no mthiriri, jeshi ya nduthi no mthiriri, o haria hothe wathie no mwago wa thiririka. Wakarindi wa Ndeithi na Simon Kamonde tugithiririka.
mthiriri, jeshi ya nduthi no mthiriri, o haria hothe wathiĩ no mwago wa thiririka. Wakarede wa Ndeithi na Simon Kamonde, tugithiririka. Hebu niwaulize, ni nini huwa mnafanya ili msikule mboga?
rwetagwo Naomi Karanja rwetagwo reke guoko gwaku kundware thainya muthikiriria ikihanda wega na ndagika 28 mucio tuginota na Inooro FM nigetha giathiririka riu ni mathaa matatu mathaa matatu maguthukuma mathaa matatu magutukura wira ari kuma thaa ici cia thaa mugwanja cia miaraho haria hothe uri. How are you? Good morning to you. We mwega wa mathaa mwathani agocwo na tumukumie Yesu Kristo ni urairie mwaki ni urokire kumatha itinakonitha yo ici na iko twasimatha tucione twacioneiromie moko ciaromie moko nake Ngai atuteithie gucira matauga amen. Riu karibu sana omothe ni Wednesday itagwo WCW edition na ni Wednesday tariki 18 mweri wa February mwaka ni wa 2026. Thank you so much. Kwenda gucagura ana gutu Inooro FM seseni yaku kana team Kenya team ya diaspora karibu sana. Facebook ito ita Inooro FM, YouTube Inooro FM, X Inooro K, TikTok Inooro FM, Instagram ito Inooro FM _official subchannel ito ita Inooro FM 22989. Kuni mwana SMS kuitaka register rekatuma nyawe egithage kiathirika egithage kia muthoko mitanie nawe urakia mukira agwe mwena riko tugago kira ne kirathimo kuragiria maguru ne kirathimo kumaga ne kirathimo na nikitaraga Jehova ne thank you. Ateti kwagira kana guthinga wa mathaa atuganetha na tugi wake na iria aturokagiria oroshine twokira tukamura thank you. Riu hane kurathimithia haso ya mundu o haria rokire mundu we mujenga mundu we thoko-ini mundu we bucare-ini wina saruni yaku wina gatuka gaku we haso yaku nereko ungetuna kura kwa 22989 ntokiwa mzuri no ketogwika ndi kuhoya muthenya uyu ndugatuke gutanungite gitunguru tatigacoke mucii uria tumagarire reke ciana ithome turihe manyumba twake tugure nginya makari manene in the name of Jesus. Ugaimeni wa mathaa na tone twakura kundu gwetagwo Changamkia na niguthire rathira muthikiriria riu ni thiko turatara tuko tukira giuthi Changamkia bye na no twende giuthi Changamkia gigithira ukoro gitaranio na aria marite mbeca tuna ciringi 10,000 icirathie na andu eri githaine geke 10,000 githaine kia mwisho 10,000 na ikoro ciaku na itige kinya waku aikondokeria munyaka uyu ndatugaga ndukegumire igana rimwe nere iganete ukoro wingirete thiini wa Inooro ukoro wingirete thiini wa Changamkia no kona kanyamu thimuni yaku hura *236 *236 cokia kiuria kiu kimwe urorio kigimainie na ceceni yaku na Inooro FM weka uguo wingire thiini wa draw reke tugwitira 10,000 Kenya shillings na tonto akura wa mathaa roro rwa Naomi Karanja rene ihoya muthikiriria rotukoya twena good morning riu ni kwambatia wairo tukunja moko tuthune shati riu niguo tugwe thiini wa haso reke keige na tokweiga keige na meri. When I know it, better on the
Bas, asante sana Naomi Karaja erutu hana gwo muthikereria twetiare komatha hindo iromia moko yekinya mugwanja tukote matajiri ama namna gani Rero turawire we are Sifunated ni undu wa Edwin Sifuna mbere ya maundu mothe ni arareria bururi tukwamba kwaria na Sifuna kidogo ndagika imwe peke yake kana igire icio araria tuigue niki arauga si ndio tulisema itigwo sisi ndio Sifuna na Sifuna ndio sisi ni arareria bururi we are Sifuna legal and otherwise to be able to enforce adherence to the constitution, including through our Senate